Anya laki din! Ayad naman ng lalaki akakuyog ni Dexter ang nagawid dito'y balay Braulio. Baybayam lang ti anak ta bakit? Anya baybayan, kasanaw no dadakis ang mapasamak iti anak ta. Anya ko matidakas ang mapasamak iti anak ta. Kasanaw no adamang ramuskin ko ana. Anya? Napintas abakla ni Dexter nga anak ta. Amangan no pagaramidan da iti dakas. Baybayam awan ti mapukaw iti anak ta. Saan mo't ngagsikog? Ay sinalbag ka? Kanunungam tar aramidan ti anak mau nga uray agyawid iti lalaki dito'y balay. Baybayam latan ti anak ta. Aramidan na ti kay kayat na. Anya ko no agiyawid iti lalaki. Di mon pakasikuran day ta. Gawid ka din ti sangailim, Dexter? Wen, ito pa ang nagawid ni Aris, tatang. Aris gayam tinaganday di lalaki. Wen, tatang. Taga ano ni Aris? Taga-poblasyon, tatang. Kayan ayat mo day jay? Alo ni tatang. Gayom ko lang ni Aris. Awan ti relasyon mi. Nalayin ka mong agpili iti gayam, Dexter. Ha? Apay ka di, tatang? Andala nga na. Nabiskad ti pamagina. Napudaw kung nagpungay dagiti mata na. Tatang. Kahit kaano manan nga umay dito'y balay ni Aris. Diyak amo, tatang. Alay, bagam latakan ko na asilulukat tiri daw tayo para kan ko na, wan? Ha? Saan kayo nga agunget? Numangikuyog ak iti lalaki dito'y balay, tatang? Apay ko mga agungat ak anak ko. Nilananang mo ati kontrabida. Anya? No siya, awan ti parikot. Uri man mangikuyog ko iti ado lalaki kat ayos lat ta kanyak. Ay nagalas nilang am Dexter. Kas kala al-alya na ka make up. Anya lakit din ni nanang. Tila madmadlaw na. Ingka agdiram o sa nakaw. Diyak kayat tilang am akasta. Nagpintasak tupay. Anya napintas. Nagpush ko ulti make up mo anak kaw. Nagalas. Anya lakit din ni nanang. Dilawin na amin nga ramidak. Ay basta. Ingka agdiram aus. Nagalas na itay tsura manakaw. Kaano aktupay ang makiasawa no sa anak ngagpapintas? Anya makiasawa sa asawam Dexter. Mangasawa ka, talalaki ka. Saan kat asikati makiasawa? Nanang! Anya mananday taya. Ser muna manan ni Dexter. Kita man tilangan na Braulio. Kasla al-alya saan ang makaanak tilangan na. Baybayam ka dilaeng. Ay nagalas tilangan na anak ka make up. Bagbagay ng tupay. Nagpintas ti anak ta. Oh, nagpintasa ko na ni tatang, nanang. Ay na, jak amo ka na kayo nga agama. Agsakit ti ulaw ka na kayo. Asino di sang ngaili ni Dexter a babae? Ay jak amo kakuyog na mo't asimang pait. Mabiit man laang Braulio. Apay ka di ba kahit? Payakas la makaunget ka iti babae asa nga ili ni Dexter. Nagpangit day ta babae. Papanawin niya day ta babae. Nagalas tilangan na. Nya kurso na da. Anya? Ay apayan Braulio. Awan mo't ti madingar aramiden kan ka day ta babae. Basta papanawin day ta babae. Jack kayat apakigayiman ni Dexter. Ibagam day takin ni Dexter ta isaw timang papanaw iti sangaili na. Nagsakit ti panangkita kanyak ni tatang mo, preng. Ha? Huwag nagpaiso. Makasugat ti panangkita kan ni tatang ko. Apay nga ekastamot din ti panangkita kanyak ni tatang mo. Awan mo't madingar aramidak Ala, baliwan tan tulangin ti agsarita Rika, friend. Siyak tulangin ti mapan iti balayo. Wan, preng. Nakon, kasla kumilaw ni tatang mo. Nasayat mo tapim manawan da dya babae. Apay ka di akabusor mo nga umay dito'y ni Rika, tatang. Awan mo ti madingar aramiden na. Jack kayat da dya babae. Jack kursonada. Ay, gayam ko lang ni Rika, tatang. Agpatpatulong akin kwa na makastrak iti trabaho. Basta Jack kayat. Jack kayat nga umay dito'y da dya babae. Di kan agrason pa, Dexter. Anya? Nagalas talaga ti ugalay Braulio. No babae ti umay dito'y balay, kabusor ma. Basta awan ti babae nga umay dito'y balay. Valentina. Anya? Sumarait ti dagita babae. Kunamlan asino da kapintasan dito'y lubong. Anya
ka din day ta sasawang Braulio. Doon dapat makita ka babae nga umay dito'y balay. Ay, kuddo-kuddo tak. Ay, stay kwa. Danuga, kuna kuma. Nya? Naimbag nga orasyo, tata. Adda ka din ni Dexter. Apay sap-sap ulam ni Dexter nga anak ko, Marlene. Adda ko maibagakin ko na, tata Braulio. Awan ni Dexter, ada napanan na. Anya? Nagchat lang itay kanyak nga umayak dito balayong. Kwa, kapampanaw na. Anya? Ay, si kamot gaya, Marlene. Sumrag ka. Ha? Kukwa. Ay, saan ka mabalin ang sumrek, Marlene? Tatang, agsarita kami lang kini Marlene. Basta, awan ti sumsumrek a babae dito'y balay. Jak kayat. Tatang! Sika babae, pumanaw ka. Jak kayat ti panagrup-rupam. Ken jak kayat ti lipstick mo. Nagalas, saan na maibagay ken ka? Anya? Ay, mangibabain ka, Braulio. Pinabain ang mata ni Marlene Akaruba. Nagalas timbagbagam kan ko na. Kunamlan asino a kapintasan dito'y barangay tayo dahil dya babae. Ha? Nagtsaka. Anya nagtsaka sasawam dita, Braulio? Akwa, nagpangit ti kayat na sawan. Anya? Ay naglaing ka nga guyaw. Atiw mo pa'y ti babae. Nay, nagtimtimpla ka mo't iti Diyos, Braulio. Agmerienda ka kaday. Sana siya tagmerienda ba ka? Asinaw? Diyay bisita ni Dexter a lalaki. Ni ka di aris asa nga ili na ti itimtimpla am iti Diyos, Braulio? Uwan bagat, inang itad kan kwa na dahi ti merienda. Napanan, nakaskas daaw. No baba iti sa nga ili ni Dexter, nakauy-uyong ken papanawan na pay ida. No lalaki ti sa nga ili ni Dexter, itimplaan na pay iti merienda. Ala, agmerienda kayo pa anak ko, Aris. Thank you, sir. Nagpintas ti boses mo, Aris. Kasla DJ iti radyo. Agya mo nagmanen, sir. Di nakawagan iti sir. Awagan naklatan iti Tata Braulio. Tatang, adabit pagsaritaan mi kini Aris, Kasta ka di anak ko. Inangaro din, tamang makasingak pa kada kayo. Inigaman ni tatang mo ti pingping ko. Dexter. Bayam latan ni tatang ko, Aris. Apay ka di. Ni tatang mo. Apay ni tatang ko. Inidayan nak. Anya? Kanyat nagsaritaan nyo ay ni Aris, Dexter. Ay, may papaniti ka bibiyag, tatang. Pagtrabahuan na, Nagpada kami a jobless. May sapay dayta nagsaritaan mi. Agsapol kami iti pagtrabahuan mi. no kasta saan nga agdat-daton kan ni Aris. Saan, tatang? Agayam kami lang kini Aris. Apay aya. Awan anak ko. Agdamdam agaklang. Nagtaar nga min da jagayam mo. Nagpintas pa iti boses na. Un tatang, malalaki ti boses na. Kahit, kaano manin ka umay dito balay ni Aris. Diyak mo, tatang? Ibagam tukan ko na nga umay lata dito balay. Wen, tatang. Agyaman ak friend, makastrikat mutlangan iti trabaho. Wen prain, agkatrabahuan ta. Agpada tamot lang amin iti inlep pa sa kurso. Correct, friend. Ay na, no saan agapukan ka, sana ka makastrik iti dadya akumpanya. Awan anyaman na prain. Di mon panunutan ti panang tulong ko kan ka. Among friend, nagwapo jay manager anang interview kanyak itoy. Kursonadak si ka, oy! Apay nga da ka babae. Ha? Kwa. Intulod na klang ni Rika dito'y balay tatang. Agawid akon, Dexter. Nasaysayat pa, Erika. Pumanaw kan. Sige, panawan kayo pa ya. Ala, nagdadarasan na pimanaw ni Rika tatang. Apay nagsungit kayo gankwana. Anyat sapsapulim nanay. Daytay lipstick ko Jak matan makita anak kaw. Nang ipanan nyo ngay. Jak nga ron malagay no nang ipanak iti dayjay a lipstick.
Sino kumangay ti mangala iti lipstick yo? Dito'y matlang rabaw ti cabinet ti pangikab-kabilak. Ngam awan mo tan. Sapay nagngina day di lipstick. Ay na, makitam tulat ta nanang. Amang ano, adalang di tayo igid. Sapay la kumaanak ka o. Kita anak man, no napintasak met laeng nanang. Papanam aya, Dexter. Ala, nalipatan nyo ka din. Nga itati umo na nga aldaw kung agtrabaho. Ayun gayam anya. Awun, nagpintas ka anak ka o. Ay, ala ni nanang. Apay, Dexter. Agriglaaksan nanang. Anya? Makarik na kitinabasa iti likudan ti pantalon ko. Anan, kita man. Ha? Ay sus, saan arigla dayta? Sukatam dayta pantalon mo. Adda na tugawam alugit ti manaw. Anya! Ew! Apay ngay, agpukaw mo ti gamit ka. Dua abra ti mapukpukaw kanyak. Sino ngay ti mangala kadagi jay? Kataltalo kami mutlaang dito'y balay. Imposible nga inala ni Dexter. Kat nagadumot ti brana. Saan napagan ano dagiti brak? Uray dagiti daduma a make-up ko. Nagpukaw da. Ha? Uray gayam dagiti daduma a cutics kaw. Awan damutan dito'y pangikab-kabilak. Nay, agraman da ito'y abubot kaw. Adugayam ti mapukpukaw kadagiti pagpapintas kaw. Ay no, bagbagay ko dahil ti lipstick. Nagpintasak. Maramit kung ti kayat ko. Tarimuar da Valentina ken Dexter. Oray da ito'y duster ni Valentina. Bagbagay ko. Paiman, kinakman ti rupa kiti Sarming. Wow, nagpintasa ka talaga. Ha? Braulyaw? Bakla ka? Ay, bruha! Anya bruha sasawang Braulyaw? Ay bakla ka matgayam. Ay, uwan. Valentina. Ay, pakawanan na. Nagrigat nga ilamang tirik na kababae. Anya? Iso nga ita, nagladlada kon. Ay, isumot lagayam akabusor mo dagiti babae nga umay ditoy. Tagayam, lalaki ti kayat mo. Valentina. Ay, mahulawak Mildred. Baklamot gayam ti asawak. Talo tayaw na babae dito'y balay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw. Anya laki din! Agyaman kabay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Ay na, agyaman ka nagbalikbayan kan Artemia. Bakit? Ay sus, di nakagkan tito. Di ka pa'y nagdigaws. Anya? Jak kayat ti payud mong. Agdigos ka pa'y nga umuna, sakbay nga agkanak. Mala, tulungan na kun amang yun nagkadagi ti bag ko. Why? Bakit? Ay. Pasigmat asabaon kan pagpapintas ti nyawid mo, Artemia. Wen, Chito lakay. Nangina a klase ti beauty product dagita. Anya nga'y dagita ko, Artemia. Nagadumot a toothpaste. Wen, lakay. Mausar ta amin dayta. Awan mo't inyawid mo a kwartata, Artemia. Pasigmat amakmakan kan pagpapintas ti nyawid mo. Di ka ka din agreklamo, Chito. Tinapatag, nakaurnungak iti pagpapintas ko. Anya? Tay talatan rupam tas asikaswa, Artemia. Bakit? Kumporma iti pulpulagid mo iti rupam. Pagpapintas dagito nga ipulpulagid ko, Chito. Nangina dagito a beauty product. Awan mo't lat sirsirbi dagita nga beauty product.
tawan mo't na urnong mo nagabroad. Tenggatang mo amin iti pagpapintas mo. Saan man aday ta ti pagsaritaan ta, Chito? Ay, diya ka mo ka Artemia. Nag-invest ka iti pagpapintas. Imbes ko maakwarta ta paggatang ta iti kanunta. Ay sumardeng kan, di mo latan pakibiyangan tar aramidek. Tinapatag na pintasan. Mangantan, Artemia. Sigurado magustuhan ti linutok asidain. Ew, anya day ta klase ti sidaan? Ha? Di mo na mo day ta klase ti sidaan, Artemia. Pinakbot day ta. Ay, jak kayat ti pinakbet. Nagatil iti ngiwat. Anya? Jak kayat asidaan ti binuguungan. Anya? Kat kayat mo mat asidaan ti pinakbot iday. Idi saan ka pa nag-abroad, Artemia? Sa bali idi kan ita. Chapsoy ti lutuam. Saan anaimas day ta pinakbet. Kahit isumat din ti adda asidaan, Artemia. Ikan ka iti paggatang mo iti lutuam at chapsoy. Ay, sapay mabisina kaon, bakit? Ay na, ilutuan nak pa iti chapsoy asidaan. Alagtig na ikan. Jak kayat day ta pinakbet. Ew! Nagbalikbayan kamot gayam, Artemia. Di kay umasidag na nalaring. Ang mga noad da sakit yo ang makakar. Anya, ay awat sakit ko ama kaakar, Artemia. Nasalagi sa gaklaunay, ne? Ay, ayan tay alkohol kun. Ay, adagayam ditoy. Ha, nagalkohol ka mo't Artemia. Awan mo't sakit ko. Anyang itamok na nalaring. Kasanon, no da sakit yo ak COVID. Anya, Eh na, umadayo ka na na. Jak kaya ti maakaran iti sakit. Shoo! nagpintas ka nagbalikbayan, ipag Artemia. Agyaman nakipag Janet. Ay napasensya ka na. Naibos mo ti sabon nga ipasarabo. Anya? Sanak mo't nga ang daw-dawat iti pasarabo, ipag Artemia. Umay ka laki taon diti balayo, Tatalo mo't atawan asaan ka nakita. Apay, anya day nga angot. Ha? Anya ti masaysayop mo, ipag. Ay, agat na tay amarabutit ipag Janet. Anya? Awan mat masayop ko. Wano, day tasakam tinabangsit ipag Janet. Anya? Aywan, day tasakam ti agat na tay amarabutit. Ew! Ay! Agduduma mo't product dagiti pulpulagid mo iti rupa, Martimya. Padasak man nga ipulagid da ito iti rupak. Diyak mo't maawatan no anya tinakasurat dito. Ka-Chinese mo. Basta ipulagid ko latang. Anya laki din, di ba kahit? Usaram day ta beauty product, adi mo mo't amaw no anya tinakasurat dita. Basta pagpapintas da ito'y, Chito. Awan mo't siguro ti dakes na no sarak. Inla ko kanyak da ito iti may samot lang nga OFW. Anya? Pumudaw ka no ti rupa, no sarak da ito a beauty product. Nay, mangantan Artemia. Nakadasaran ti taraon. Anya day talinutom, Chito. Inalsaman abiso kaon, Artemia. Kasano si daan day ta? Anya? Di mo na mo asidaan ti biso kaon. Kat paborito masid sidaan day ta edisan ka pa yan nag-abroad. Ay, nalipata kun asidaan day ta abisukol. Jak kayat day ta. Ew. Anya? Ew! Kun kunamatan ti sigot asid sidaan, Martimya. Ay, iya dayom day ta abisukol. Maariya kak makakikita. Balik bayan nak. Ngam pagsidaan nak iti bisukol. Ay, anyamot ng tibalayo, tatang. Apay ti balay mi Artemia. Nagado ti sapot ti lawalawa. Nakataptapok pa iti pagtugawan nyo. Na, may kakadi dito balay nga guyaw. Ay, nasa anak nga agoy uyaw, tatang. Ibagbagak laang tagpaiso. Naka-abroad ka lang, naka-artikan. May bagay launay tinagan mo. Artemia, naka-artay. Tatang. Sana siya, ter-artyam Kunamlan asino ka kadalusan. Hindi saan ka pa nag-abroad. Di mo pa'y malaban, di underwear mo. Tatang. Pudno ba'y? Ita, kunamlan asino ka ngagdilaw.
Nakabanda ka lay dya, Brown. Nagbaliwan ti ugalaym. Ay, huston, tatang. Ay, di nakpagsardangayin. Tiyan mo mata, jak madamdamag, ter aramidam. Balik bayan ka kanawa nakaararte kung nadagiti karuba. Anya? Ay, awan ti bagang pumanaw kan. Ay, umay ko ito daytoy toothpaste gan sabon, tatang. Jak kasapulan da ita. Ada may gatang ko no kayak kaw. Ang mga no da itapay ti sarsaritaam kanya. Day, si kamot gayam ti lumabas dito'y paraangak, Artemia. Anya mo ti paraangam, Naldo. Kapipita. Sana maliklikan, tagtudtudukit nga road. Ew. Nagrigat ti magna no kapitpitak. Ay, anya mo dito'y lugar tay. Nagdugyot. Una yun day tangay bagbagam, Artemia. Kasla di ka na irwam amag na iti kapitakan. Ay, talaga adya ko na irwam amag na iti kapitakan. Ijay abroad. Awan ti makitam apitak. Oh, imposible mo ta. Imbag ko man o jak napadasan tinagabroad. At damat lang ta makita kapita kay Jabroad. Ijay nagabrodak. Awan ti makitam anarugit. Tagungat ti gobyerno, Naldo. Wan, ngam di mo ipadpada dito'y Pilipinas. Nakabroad ka lang, nakararte ka matan. Ay, buisit ka, lalaki. Panawan ka man langan. Hmm? Ay, napanay. Nakaararte amag na. Ay, sos! Naigalisan. Kat imo na nagdiso ti rupa na iti kapitakan. Balikid kamot abalikid, Artemia. Apay aya. Ay, nagbara. Yak makaturog. Ay ano usam, bakit? Nabara talaga ti panawon ita. Gangtam ti aircon tani. Nagbara talaga. Anya nga aircon na sasawam dita. Kat awan mo't aircon ti balay ta. Ay, wala niya. Nairuamak ngamin nga aircon iji abroad. Nagbayat ti biyag iji abroad. Ha? Abroad man ha, hindi ibagbaga, Artemia ha? Maturog ka kitain. Rabiyo na yun. Ay, umadayo ka man. Nay, apay paadaywan na nga, Artemia. Maturog ak nga rudahin. Inka maturog ijay salas. Siyak lang ti maturog dito'y siled tani. Nagbara. Ay, diyak kaya. Maturog ta kitain, Artemia. Mala, paypayan nak nga rod. Aging ga makaturog ga. Anya, di pa ikot siyak tinapuyatan na yun. Alakit din. Inka alaan jay paypay ta paypayan nak amaturog. Agyaman na kitimpadigo masidaan nanalaraing. Awan anyaman na, Chito. Ay, sigurado ang magustuhan na Artemia da ito'y asidain. Wan, Chito. Amok ngamin a paborito na asidaon dayta. Iso ang nagpadiguak. Ulitak manin tagyaman, nanalaring. Ay, mangantan pa kay. At daim padigunin nanalaring asidain ta. Anya ngay day taasidangan. Mabit lang lukataktin kalubkaw. Ew! Tukak! Ay! Ew! Kun namutan. Paboritom asidaan day ta. Ide, ngam ita, saanan? Ay, Maria ka kun nga agsiday ti tukak. Anya? Iadayong kanyak day taasidangan, Chito. Jak kaya ta. Ay, madurmanak ang makakikita. Ay, sidaag nga rudahin no di mo kaya at Artemia. Ew! Anya laki din Artemia. Naka-arti kamutan na balikbayan. Ay, nakararte ka mutan na magnarte niya. Ay, tilamadmadlaw yu tatang. Ada ka lang diti paragan. Naka-winter boots ka. Tapno na pintasak Ijay ngamin abroad. At the winter time, iso anagisung utakmat iti winter boots. Bagtayt. Adaya winter di tao ka awamait. Nagbara ti panawon ngam naka-winter boots ka. Ay, di ka maawatan, Artemia. Ay natatang, uray no awan ti winter. Mabalin ko lata nga isuot da ito'y winter boots ko. Tapno makita yung mata, anaggapuak ijay abroad. Anya kung mano nag-abroad ka, dahi ta atilas-las tugmaaw. Kas makita yung matatang. Baknangan tilangak anaggapu ijay abroad. Baknang lang at ilang nga masimang pait. Ngumawang mo urnong mo ang nag-abroad. Totong. Saan kidain? Pasig may tapagpapintas ti ginatang mau. Imbis ko man, nagurnong ka iti kwartam. Totong. Tinakman paspasikatan sika. Nag-abroad ka lang, nakarartikan. Pudno mo tibagbagak tatang.
Dakkel tinagbaliwan tilangak idinagabrodak. Ita sinalbag ta ipilit na latta ti kayat na. Winain! Dakkel tinagbaliwan ti langam. Hanggang nagngisi mo latta ti gugutmaw. Apa yan ipag-Artemia? Wala ang alawas tinapalabas. Manipod nagbalikbayan ka. Ngam agsubsublimat tan ti sigod a kulor mo. Anya akulor ko asasawam ipagjanit. Di kulor mo abardang isit Anya? Wano, naipusan dagiti pagpapintas mo ipag. Ay sana mabalin. Agsubli akmet laang ijay abroad tapno pumintasak. Anya, Jak kayat nga agsubli ti kinangisit ko. nagbiit mat gayam nga agsubli ti kulor mo ipag. Agawid akon. Jak kayat ti mainitan tapno sa anak ang umisip. Agap-apura ka mat nga gawid, Artemia, apayain. Ay, jak kayat ti makisarita kan ka, Lando. Dagiti professional ti kayat ko akasarita. Anya? Ijay abroad, pasig adagiti professional ti makasarsaritak. Babak ng dapay Ijay manan abroad ti bagbagam, Artemia. Tunggalag sa uka, abroad ti dakdakamatem. Naggapuak nga rod ijay abroad. Sakpay lang mat nga ex-abroad ti pagistorya mi ti kasta. Mano atawan mo gaya mi di abroad ay nagtrabaho. Nabayag Analdo. Mano nga rod atawan mo nagtrabaho di abroad. Talo at tawan. Ah, Kaping agkatawa ka ngay. tal-talo mo't lagay matawan. Ababa day ta atawan no idilig iti tawon ko ang nagtrabaho di abroad. Mano atawan mo mat anag-abroad ngay, Naldo. Sangapulo atawan, Artemia. Isuadi mo man ilaslastog ti tal-talo atawan a panag-abroad mo. Ay, anya tinapasamak iti rupak. Apaya kastoy matan tinagbanagan na. Ay, apinyag sang sangit kamot tan Artemia. Tirupak lakay. Ah, oh my God! Anya tinapasamak di tarupam. Ay. Aguk o kismetain. Ay, nagapgas tirupak. Nagsakit ito, ha? Ay, isos, nagalaskan Artemia. Ay, kasla oram tirupak. Ay, nalagsakit na talaga. Anay ko. Ay, ala, mapantang nga Rodri di ospital. Itamot laang Artemia. Sinmangpet kayo gaya man na naggapo di ospital. Artemia. Wuntatang. Limtig mo titiro pa manakaw. Anya ti ko na ti dermatologist. Nasken ka no ang maoperaan tirupak. Nalabas ka no ti panagaramat ko kadagiti beauty products. Ay, daytan di bagbagaken ka iday. Karmam daytan. Saan adakas ti agpapintas? Ang nalabas mo't nga mitararamidam. Tatang. Nakar-arti ka nga na nagbalik bayan. Day talabagim ti pampanunutam. Yakmat namnamaan na kasti ti pagbanagan ti rupak, tatang. Kaslamat na nauram. Ulita ka nakaw. Saan adakas ti agpapintas? Basta lakit di sana nalabas. Kumpormi nga min ti kabil mo iti rupam. Kanya ita. Naura mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.